ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እስኪ እንጸልያለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Gloria al Signore Dio, Gesù è il Signore. ስለሚመጣው የእግዚአብሔር ቃል እንጸልያለን። Per la parola che verrà preghiamo. አሜን። ሃሌሉያ። ሃሌሉያ። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ Secondo Timoteo, ምዕራፍ 1 ያለውን ብና እንጸልይ። capitolo 1. Secondo Timoteo, capitolo 1. ሃሌሉያ። ቁጥር 3 ሃሌሉያ። Secondo Timoteo, capitolo 1. ሳላቋርጥ ሌሊትና ቀን በጸሎቴ ስላንተ ሳስብ ቀደምት አባቶች እንዳደረጉት በንጹህ ሕሊና የማመልከውን እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። እንባህን እያስተዋስኩ በደስታ እሞላ ዘንድ ላይን እናፍቃለሁ። ግብዝነት የሌለበት እምነትን አስታውሳለሁ። ይህ እምነት ቀድሞ በአያትህ በሉያድ እንዲሁም በእናትህ በኤውንቄ ዘንድ ነበረ። አሁን ደግሞ በአንተ እንዳለ ተረድቻለሁ። ስለዚህ በእጆቼ መጫን የተቀበልከውን በአንተ ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔር ስጦታ እንድታቀጣጥል አሳስበሃለሁ። እግዚአብሔር የኃይልና የፍቅር ራስን የመግዛት መንፈስ እንጂ የፍርሃት መንፈስ አልሰጠንም። Primo Timoteo capitolo secondo Timoteo capitolo 1 dal versetto 2 dal versetto 3 leggo: Ringrazio Dio che servo come già i miei antenati con pura coscienza, ricordandomi regolarmente di te nelle mie preghiere giorno e notte. Ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere riempito di gioia. Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice, e sono convinto abita pure in te. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il carisma di Dio che è in te, mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. Gloria a Dio. እግዚአብሔር የኃይልና የፍቅር ራስን የመግዛት መንፈስ እንጂ የፍርሃት መንፈስ አልሰጠንም። Il Signore ci ha dato lo spirito di potenza, di amore e di autocontrollo. Non ci ha dato uno spirito di paura. እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። Signore Dio, ti ringraziamo. አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ በቃል እንድታስተምረን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። Signore, noi preghiamo che tu ci insegni attraverso la tua parola. ጌታ ሆይ ዛሬ እንድትመክረን እንድታሳድገን ኃይል እንድትሰጠን በኢየሱስ ስም ጸለይን። Oggi vogliamo che tu ci fai crescere e ci dia potenza, noi preghiamo. መንፈስ ቅዱስ ሆይ አንተ ብቻ እንድትናገር በኢየሱስ ስም ጸለይን። Spirito Santo, vogliamo che tu parli, soltanto tu, preghiamo. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሥጋ ሐሳብ፣ የዓለም ሲስተም፣ የሰይጣን አሰራር ሁሉ በኢየሱስ ስም አሁን የታሰረ ይሁን። In questo momento sia legato ogni opera della carne, ogni opera del mondo, ogni opera di Satana nel nome di Gesù Cristo. ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ኃይልና ሃሌሉያ ፍቅርን ራስን የመግዛት መንፈስ እንጂ የፍርሃት መንፈስ አልተሰጠንም ተጽፏልና እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የፍርሃት መንፈስ ከእያንዳንዱ አማኝ በኢየሱስ ስም የተገፈፈ ይሁን። Autocontrollo. Adesso ogni spirito di paura da ogni credente sia sradicato. በኢየሱስ ስም አሁን የተገፈፈ ይሁን። Adesso sia sradicato nel nome di Gesù Cristo. እግዚአብሔር ሆይ ያንዳንዳችን እግዚአብሔር ሆይ ጠብቀን። Signore, cura ognuno di noi. ኃይል ስጠን። Dacci forza. ቅባት ይፍሰስ። La tua unzione scenda su di noi. መናፍስቶች በኢየሱስ ስም የቀለጡ ይሁኑ። Gli spiriti maligni siano sciolti, bruciati nel nome di Gesù Cristo. እናመሰግንሃለን። Ti ringraziamo. ክብር ምስጋና አምልኮ ላንተ ይሁን። Gloria e onore e ringraziamento siano solo a te. በኢየሱስ Nel nome di Gesù Cristo. Amen. አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። Signore Dio vi benedica. ዛሬ የምንማረው ትምህርት Oggi impariamo
እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ secondo la volontà di Dio. ሃሌሉያ ለኛ ለአማኞች ወይም ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን የጸጋ ስጦታዎች ምንድናቸው? Cosa sono i doni della grazia per noi cristiani, per noi credenti, per la Chiesa? ለምን ዓላማ ነው የተሰጡን? Per che cosa il Signore ci ha donati? Per quale motivo Egli ci ha donati? እግዚአብሔር ይመስገን። Signore sia ባለፈው ringraziato. ስለ መንፈስ ቅዱስ አንድ ጊዜ ተምረን ነበረ። Una volta abbiamo imparato soprattutto sullo Spirito Santo. ጌታ ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ እንደሚያጥምቀን ወይም ደግሞ ለአማኞች እንደሚያጠምቅ ፕሮሚስ ገብቶ ሄደ። Come il Signore Gesù Cristo ha promesso ai Suoi fedeli, ai credenti, che li battezzava con lo Spirito Santo. ከዚያ በኋላ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ መጣና አጠመቃቸው። Dopodiché è venuto lo Spirito Santo, li ha battezzati. ሁሉ ጊዜ ደግሞ ሲጸልዩ ሲሰበሰቡ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ይሞሉና ይታደሱ ነበር። Quindi ogni volta che si riuniscono a pregare e lodavano il Signore, venivano riempiti sempre dello Spirito እኛ Santo. ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ምን ተደርገናል? ተጠምቀናል። E noi siamo stati battezzati con la potenza dello Spirito Santo. እንደዚሁ ስንጸልይ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት እናገኛለን፣ እንታደሳለን። Quindi quando preghiamo riceviamo la pienezza dello Spirito Santo, veniamo rinnovati, fortificati. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Gloria al Signore Dio. ለእግዚአብሔር ክብር ደግሞ እናደርጋለን፣ እንሰራለን ማለት ነው። Quindi per la gloria di Dio noi lavoriamo. ኢየሱስ ጌታ ነው። Gesù è il Signore. መንፈስ ቅዱስ የተሰጠን ለምንድን ነው? Lo Spirito Santo perché ci è stato dato? እግዚአብሔርን ለማገልገል አሜን። Per servire Dio. ለእኛ ጥቅም ሳይሆን ወይም ደግሞ Non per il nostro beneficio, እንድንኩራራበትና non perché noi ci vantiamo, እንድንታይበት ሳይሆን non per essere visti dagli altri, የእግዚአብሔር መንግስት ለማስፋት ነው የተሰጠን። per allargare il regno di Dio. Il Signore ci ha dato lo Spirito Santo. ይህንን ተምረን ነበር ማለት ነው። Abbiamo visto questa parte qua l'altra volta. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Gloria al Signore Dio. ዛሬ ደግሞ Oggi però የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ምንድን ናቸው ብለን ትንሽ እናይና oggi vediamo cosa sono i doni dello Spirito Santo. Vediamo questi punti qua. በእግዚአብሔር ቃል መሰረት ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ለምን ዓላማ ነው የምንጠቀምበት ብለን ደግሞ Dopodiché vediamo perché li usiamo, per quale motivo li usiamo. አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 28 Andiamo a vedere il primo Corinzi capitolo 12 versetto 18. አነባለሁ ቶሎ ቶሎ ብዬ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን አንዳንዶቹ አስቀድሞ ሐዋርያት፣ ሁለተኛም ነቢያት፣ ሶስተኛም አስተማሪዎች፣ ቀጥሎም ተአምራት ማድረግ፣ ቀጥሎም የፈውስ ስጦታን፣ እርዳታንን፣ አገዛዝንም ወይም ደግሞ መምራት ማለት ነው የልዩ አይነት ልሳኖች አድርገዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 28 ነው ያነበብኩት። Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo che ha voluto. Versetto 18. 28 E Dio capitolo 12 versetto 28. 28, versetto 28. E Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigioni, assistenze, doni di governo, diversità di lingue. Sono ok. ስለዚህ እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን የተለያዩ ስጦታዎች ምን አድርገዋል ማለት ነው? ሰጥተዋል። Quindi il Signore ha dato alla Chiesa diversi doni. እነዚህ ስጦታዎች Questi doni, ወይም ደግሞ መንፈሳዊ ስጦታዎች questi doni spirituali, ቤተ ክርስቲያንን ለማነጽ ወይም ደግሞ ለመገንባት ነው የተሰጠን። questi qua sono stati dati per edificare la Chiesa. እርስ በርሳችን እንድንደጋገፍና እንድንበረታ ነው ይህ ስጦታ የተሰጠን። In modo che noi fra di noi ci fortifichiamo e diventiamo più forti ancora. Per questo che ci è stato dato questo dono. በዚህ ልዩ ልዩ ስጦታዎች In questi doni diversi, እግዚአብሔርን እንድናገለግልበት ነው ወደ ቤተ ክርስቲያን የተሰጠች። quindi sono stati donati per servire Dio alla Chiesa. ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ Quindi nella Chiesa እግዚአብሔር ያስቀመጣቸው
ሐዋርያቶች አሉ፣ ci sono delle persone che Dio ha messo, ci sono apostoli, ነቢያቶች አሉ፣ ci sono profeti, አስተማሪዎች አሉ፣ insegnanti, ታምራት የሚያደርጉ አሉ፣ ci sono quelli che fanno miracoli, የፈውስ ጸጋ ያላቸው አሉ፣ coloro che hanno guarigioni, የሚረዱ miracoli, ወይም ደግሞ የሚያግዙ በጉልበት በገንዘብ ci sono quelli che aiutano con la forza, anche con i soldi, የሚያስተዳድሩ አሉ፣ ci sono quelli che governano, ልዩ ልዩ ልሳኖች የሚነግሩና የሚተረጉሙ ደግሞ አሉ። ci sono quelli che parlano in diverse lingue e in più traducono le lingue. ይህ ለቤተ ክርስቲያን በነፃ የተሰጠ Quindi ስጦታ ነው። questo è un dono che è stato dato alla Chiesa gratuitamente. ኢየሱስ ጌታ ነው። Gesù è il Signore. አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 8 Nel versetto 8 vediamo sempre 1 Corinzi 12. እሱን እናያለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። Versetto 8 vediamo Gesù è il Signore. ሃሌሉያ። ለአንዱ ጥበብ መናገር በመንፈስ ይሰጠዋልና ለአንዱ በዚያው መንፈስ ዕውቀትን መናገር ይሰጠዋል፣ ለአንዱም በዚያው መንፈስ እምነት፣ ለአንዱም በአንዱ መንፈስ የመፈወስ ስጦታ፣ ለአንዱም ታምራት ማድረግ፣ ለአንዱም ትንቢት መናገር፣ ለአንዱም መናፍስት መለየት፣ ለአንዱም በሌሉ አይነት ልሳን መናገር፣ ለአንዱም በልሳኖች የተነገረውን መተርጎም ይሰጠዋል። ይህን ሁሉ ግን ያ አንዱ መንፈስ እንደሚፈቅድ ለእያንዳንዱ ለብቻው እያካፈለ ያደርጋል ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Infatti a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza secondo il medesimo Spirito, ma a un altro fede mediante il medesimo Spirito, a un altro carismi di guarigione per mezzo del medesimo Spirito, a un altro potenza di operare miracoli, a un altro profezia, a un altro discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue, ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Gloria al Signore Gesù. እዚህ ጋር እንደምናየው Qua come vediamo, መንፈስ ቅዱስ ለቤተ ክርስቲያን ለመገንባት ወይም ደግሞ ለማነጽ የሚሆኑ 9 የተለያዩ ስጦታዎች ሲሰጥ እናያለን ma ማለት ነው። vediamo come lo Spirito Santo dà alla Chiesa per edificarla i 9 doni. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Gloria a Dio. ስለዚህ እነዚህ ስጦታዎች በእኛ ላይ ወይም ደግሞ በቤተ ክርስቲያን በእያንዳንዱ አማኝ እንዲገለጡ ክርስቶስ ሰጥቷል ማለት ነው። Quindi il Signore Gesù ci ha dato questi doni qua in modo che nella Chiesa, in ogni credente, vengano manifestate. እነዚህ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ናቸው ማለት ነው። Quindi questi sono i doni dello Spirito Santo. ስለዚህ ምን ናቸው የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ስንል አሁን እንደዘረዘርናቸው Quali sono i doni dello Spirito Santo? Sono quelli che abbiamo elencato poco fa. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Gloria a Dio. ስለዚህ ሁሉ ጊዜ Quindi sempre, መንፈስ ቅዱስ እየተሞላ riempiendoci dello Spirito Santo, በልሳን መጸለይ ስንጀምር quando cominciamo a pregare in lingua, በህይወታችን መስራት ይጀምራል። quindi cominciano a operare nella nostra vita. ባለፈው እንደተማርነው Come abbiamo visto l'altra ሰው volta, በመንፈስ ቅዱስ ይጠመቃል፣ una persona viene battezzata con lo Spirito Santo, በእግዚአብሔር ቃል ያድጋል፣ cresce con la parola di Dio, በጸሎት ደግሞ ሁሉ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ይሞላል። quindi con la preghiera ogni giorno viene riempito di Spirito ሰው Santo. እንደዚህ ሲያደርግ ደግሞ እነዚህ እግዚአብሔር የሰጠን ስጦታዎች Quindi questa persona quando comincia a fare così, il dono che Dio ci ha dato, መገለጥ ይጀምራሉ። cominciano a manifestarsi. ኢየሱስ ጌታ። Gesù è il Signore. ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ለመሞላት መጥማትና መጠባበቅ ይገባናል። Quindi dobbiamo aspettare e in più dobbiamo anche avere sete e fame per essere riempiti di Spirito Santo. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Gloria a Dio. ሌላ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 28 Sempre in 1 Corinzi 12 versetto 28, come abbiamo visto prima, እንዳየነው ማለት ነው። በኤፌሶን 4 ቁጥር 11 ደግሞ ተደግመዋል ማለት ነው። e poi ኤፌሶን 4 ቁጥር viene ancora ripetuto in Efesini capitolo Asra, 4 andiamo versetto 11. Efesini 4:11. እርሱም አንዳንዶቹ ሐዋርያት፣ ሌሎች ነቢያት፣ ሌሎች ወንጌል ሰባኪዎች፣ ሌሎች እረኞች፣ አስተማሪዎች እንዲሆኑ ምን አደረገ?
ሰጠ ይላል። Quindi vediamo in Efesini capitolo Efesoni ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 capitolo 4 versetto 11, ve lo leggo, dice così: è lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero dell'edificazione del corpo di Cristo. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Gloria a Dio. እነዚህ ደግሞ አላችሁ ወይ? Ci siete? እየሰማችሁ ናችሁ? Mi state ascoltando? ሐሳባችሁ ወደ እግዚአብሔር መንፈስ ወደ ቃሉ አድርጉ። አሜን። Quindi il vostro pensiero è verso di noi. እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ አምስት የተለያዩ የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው። Questi qua sono 5 doni di Dio. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አምስቱ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ምንድን ናቸው? ኦፊሶች ናቸው ወይም ደግሞ ቢሮዎች ናቸው። Quindi questi qua sono i 5 uffici della Chiesa. ሐዋርያት አሉ፣ Ci sono apostoli, ነቢያት፣ profeti, ወንጌላውያን፣ evangelisti, እረኞች ወይም ደግሞ ፓስተሮች pastori እና አስተማሪዎች። e poi ci sono insegnanti. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Gloria a Dio. ኢየሱስ ጌታ ነው። Gesù è il Signore. ሌሎች ብዙ የተለያዩ ስጦታዎች ደግሞ አሉ። E poi ci sono altri doni. አሁን ምን እያደረግን ነው ያለነው? Adesso cosa che stiamo facendo? እግዚአብሔር ለኛ ያዘጋጀው ስጦታዎች እያየን ነው ያለነው፣ መንፈሳዊ ስጦታዎች። Quindi noi stiamo vedendo quello che il Signore ha preparato per noi, cioè i doni. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Gloria a Dio. ሌላ ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 8 ስናይ Come abbiamo visto አሁን ሮሜ 12 ቁጥር 8 እናያለን። Romani capitolo 8 12 versetto 8, vediamo ancora. Romani 12 versetto 8. የሚመክር ቢሆን በመምከር ይትጋ፣ የሚሰጥ በልግስና ይስጥ፣ የሚገዛ በትጋት ይግዛ፣ የሚምር በደስታ ይማር። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ስለዚህ እነዚህ ሌሎች ብለን የጠቀስናቸው መምከር፣ መስጠት ወይም መርዳት፣ መግዛት ወይም ማስተዳደር፣ እንዲሁም መራራት ወይም ደግሞ ምህረት ማድረግ ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 8 ያለው የሚመክር ቢሆን በመምከር ይትጋ። Se di esortazione all'esortare, chi dà, dia con semplicità. Chi presiede lo faccia con diligenza. Chi fa opere di misericordia le faccia con gioia. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Gloria al Signore Dio. ስለዚህ እነዚህም ስጦታዎች ናቸው። Anche questi sono doni. ሰው የሚመክር ከሆነ Se una persona consiglia, ስጦታ አለው ማለት ነው። የመምከር ስጦታ ነው። c'ha il dono di consiglio. የሚሰጥ ከሆነ የመስጠት ስጦታ ደግሞ አለው። Se uno dona, c'ha anche il dono di donare. የመግዛት ወይም ደግሞ የማስተዳደር ስጦታ ደግሞ አለ ማለት ነው። Se uno è uno che governa, che dà o compra, c'ha questo dono qua. የመራራት ወይም ደግሞ ምህረት የማድረግ ወይም ደግሞ የመማር ስጦታ ደግሞ አለ ማለት ነው። Quindi c'è anche il dono di misericordia. ኢየሱስ ጌታ ነው። Gesù è il Signore. እነዚህ ስጦታዎች Questi doni በእኛ በራሳችን ኃይልና ጥበብ የምናደርጋቸው አይደሉም። non sono cose che noi facciamo con la nostra forza o con la nostra sapienza. ኖርማል ይመስላሉ አይደል? Sembrano cose normali, ኖርማል ይመስለናል፣ ግን ኖርማል አይደለም። però non sono normali. ሰው በራሱ ሊበረታ አይችልም። Nessun uomo può essere forte di se stesso. ሰው በራሱ ሊበረታ አይችልም። Nessun uomo può essere forte di se stesso. ሰው ዝም ብሎ ሊወድ አይችልም። Una persona non può, ሊወድ አይችልም፣ ሊያፈቅር አይችልም፣ ሊወድድ una አይችልም። persona non può amare un'altra persona o così da se stesso. ሰው ከዜሮ ተነስቶ ንብረቱ፣ ገንዘቡ፣ ጉልበቱ ለሰው ሊሰጥ አይችልም። Nessuno da zero si alza, non può dare la sua forza, il suo tempo, quello che ha alle persone. እግዚአብሔር ካልሰጠው በቀር መንፈስ ቅዱስ ስጦታው ካልሰጠው በቀር Se lo Spirito Santo non gli dà, se Dio non glielo dà. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Gloria a Dio. አስተውሉ።
Ascoltate, ቀላል ትምህርት እንዳይመስላችሁ። non è un insegnamento facile. መጀመሪያ ስጦታዎችን እያየን ያለነው ኢየሱስ ጌታ ነው። Prima stiamo vedendo i doni, Gesù il Signore. ለምን እንደምንጠቀምበት ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ Stiamo vedendo perché lo usiamo. ምክንያቱም በሕይወታችን ሁሉ ጊዜ የምናደርጋቸው የምናከናውናቸው ከሕይወታችን ጋር የሚጓዙ ስጦታዎች ስለሆኑ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልገናል። Quindi dobbiamo stare molto attenti perché sono delle cose che devono manifestarsi nella nostra vita. ማንም የእግዚአብሔር መንፈስ ሳይደግፈው ዝም ብሎ እነዚህ ስጦታዎች ሊያደርጋቸው አይችልም። ምንም ተአምር Senza l'aiuto dello Spirito Santo nessuna persona può manifestare questi doni qua nella sua vita. ስለዚህ ከጠቀስኳቸው ሌሎች ስጦታዎችም አሉ ማለት ነው። Quindi ci sono anche altri doni che Dio ci dà. ግን እነዚህ ያየናቸው ማለት ነው የሐዋርያት፣ ነቢያት፣ ማስተማር፣ ትምህርት ማድረግ፣ quello che abbiamo visto, apostoli, insegnanti, profeti, የፈውስ ጸጋ፣ il dono della guarigione, መርዳት፣ aiuti, ማስተዳደር፣ መምራት፣ o governare, guidare, ልዩ ልሳኖች መናገር፣ o parlare in altre lingue. እንዲሁም እነዛ 9 ስጦታዎች ያየናቸው Abbiamo ማለት visto ነው። anche quei 9 doni, የጥበብ ቃል፣ il dono di parlare, sapienza di parlare, እውቀት፣ parola di sapienza, di conoscenza, እምነት፣ fede, ፈውስ፣ guarigione, ታምራት፣ miracoli, ትንቢት፣ profezia, መናፍስት መለየት፣ discernimento degli spiriti, ልሳን መናገር፣ መተርጎም፣ parlare in lingue. እንዲሁም 5ቱ ኦፊሶች ያየናቸው ማለት ነው። Questi 5, anche i 5 uffici che noi abbiamo visto: ሐዋርያት፣ ነቢያት፣ apostoli, ወንጌላውያን፣ profeti, evangelisti, አስተማሪዎች፣ pastori, insegnanti. በተጨማሪም ደግሞ አሁን ያየናቸው መምከር፣ መስጠት፣ Anche quelli che abbiamo visto adesso: consiglio, donare, መግዛት፣ ደግሞ ማስተዳደር፣ governare, ምህረት ማድረግ፣ fare misericordia. ሌሎች E ያልጠቀስናቸው poi ci sono anche altri. በመንፈስ ቅዱስ አድርገው ነው ወደ ሰው የተሰጡት። ኢየሱስ Quindi ጌታ sono stati donati per mezzo dello Spirito Santo agli uomini. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Gloria a Dio. ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች Quindi questi doni dello Spirito Santo, በሐዋርያት እንደነበሩ come erano nel tempo degli apostoli, በእኛ ደግሞ መገለጥ ይገባቸዋል። quindi devono manifestarsi anche nei nostri tempi. በእኛ መገለጥ ይገባቸዋል። Quindi devono essere manifesti nella nostra vita. መናፍስት መለየት ይገባናል አይደል? Noi dobbiamo discernere gli spiriti maligni. አይደለም እንዴ? È vero o no? ይገባናል፣ ተሰጥቶናል እኮ። Perché ci è stato dato il dono. ለምን እንደከለከለው ግን እናየዋለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Perché l'ha impedito, adesso lo vediamo. ኢየሱስ ጌታ ነው። Gesù è il Signore. ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። Gloria allo Spirito Santo. ስለዚህ እነዚህ ስጦታዎች Questi doni እንድንጠቀምበት ነው እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን ይሰጣል። il Signore ci ha dato in modo che noi possiamo praticarlo, usarlo. በእኛ ውስጥ ደግሞ ማኒፌስት ወይም ደግሞ መገለጥ ከፈለግን Se noi vogliamo che si manifesta anche in noi, ምን ማድረግ ይገባናል? cosa dobbiamo fare? መጠማት ይገባናል። Dobbiamo aver sete, በቅድስና መመላለስ ይገባናል። dobbiamo camminare nella santità, ከኃጢአት መለየት ይገባናል። dobbiamo allontanarci dal peccato, ለእግዚአብሔርና ለቃሉ ደግሞ መታዘዝ ይገባናል። quindi dobbiamo sottometterci a Dio e alla sua parola. ታውቁታላችሁ፣ Sapete questo, è vero? ታውቁታላችሁ። ስለምታውቁት ችላ አትበሉት። Quindi lo sapete, non ታውቁታላችሁ ግን አናውቀው። እናውቀዋለን ግን አናውቀው። ኢየሱስ ጌታ noi questo lo በትክክል sappiamo, ልናገር፣ እናውቀዋለን ግን አናውቀው። noi questo lo sappiamo, però non lo sappiamo, አናውቀው። ምክንያቱም የኛ አይደለም፣ perché non è nostro, የመንፈስ ቅዱስ ነው። perché è dello Spirito Santo. በቅድስና ስንመላለስ፣ Quando noi camminiamo nella santità, በምህረት ስንመላለስ፣ quando noi camminiamo nel perdonare, መንፈስ ቅዱስን ስንጠማው፣ quando abbiamo sete dello Spirito እነዚህ Santo, ስጦታዎች questi doni, ስንፈልጋቸው፣ quando cerchiamo questi doni, ስንመኛቸው quando li desideriamo,
በእኛ ላይ ይገለጣል። quindi vengono manifestati nella nostra vita. እንደ ኖርማል ነው የምናውቃቸው እንጂ Noi li conosciamo come se fossero cose normali, በሕይወታችን ግን አልተገለጡም። però non sono stati ግን manifestati. መገለጥ አለባቸው። Però devono essere manifestati. አትሊስት መገለጥ አለባቸው። ኢየሱስ ጌታ ነው። Quindi devono essere manifestati. ፈልጉ ምን ታርጋላችሁ ታገኛላችሁ። La Bibbia dice cercate troverete. ፈልጉ ታገኛላችሁ። Cercate troverete. ለምኑ ይሰጣችኋል። Chiedete vi sarà dato. በራንኳኩ ምን ይደረግላችኋል? Bussate vi ይከፈትላችኋል። sarà aperto, dice la Bibbia. ስለዚህ በንጹህ ሕሊና በንጹህ ልብ Con un cuore e con una coscienza pura የእግዚአብሔርን ስጦታዎች መናፈቅና መለመን ይገባናል። dobbiamo chiedere a Dio e desiderare i doni di Dio. ሞኝነት አይደለም Non è una cosa da stolti, ከእግዚአብሔር መለመን። non è una cosa da stolto chiedere a Dio. ሰጪው እግዚአብሔር ነው። Colui che dà è Dio. ሰጪው መንፈስ ቅዱስ ነው። Colui che dà è lo Spirito ሰጪው Santo. ጌታ ኢየሱስ ነው። Quello che dà è lo Spirito Santo. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Gloria al Signore Dio. ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች Quindi i doni dello Spirito Santo, በመፈለግ cercando, በመለመን chiedendo, በመጠየቅ domandando, እንዲሁም አገልጋዮች እጃቸው በላያችን ላይ በመጫን e così anche i servi di Dio facendoli ponere le mani su di noi. በእምነት ስጦታዎችን ልንቀበል እንችላለን። Per fede noi possiamo ricevere i doni dello Spirito Santo. ኢየሱስ ጌታ ነው። Gesù è il Signore. መንፈሳዊ ስጦታዎች የሚሰጥ Un attimo, scusa Marcella. Scusa. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Amen. መንፈሳዊ ስጦታዎች የሚሰጥ መንፈስ ቅዱስ ነው። Quindi colui che dà i doni spirituali è lo Spirito Santo. መንፈሳዊ ስጦታዎች የሚሰጥ ማን ነው? Chi è che dona i doni spirituali? መንፈስ ቅዱስ ነው። È lo Spirito Santo. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Gloria a Dio. ማንም ሰው ሊሰጠን አይችልም። Nessun uomo ce ne può dare. ትዝ ስላለኝ ነው ባለፈው ስንማር L'altra volta quando stavamo imparando, የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 18 አውጡ። Giovanni ምዕራፍ 8 ቁጥር 18 Giovanni 8 versetto 18. ሲሞንም በሐዋርያት እጅ አለ። Atti degli Apostoli, የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 18 Atti 8:18. ትምህርት ስለሆነ አይዟችሁ ቀስ ብዬ ነው የምናገረው። Questo è un insegnamento, quindi parlerò piano piano. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Ok. ሲሞን በሐዋርያት እጅ መጫን መንፈስ ቅዱስ እንዲሰጥ ባየ ጊዜ ገንዘብ አመጣላቸውና እጄን የምጭንበት ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ይቀበል ዘንድ ለእኔ ደግሞ ይህን ስልጣን ስጡኝ አለ። ጴጥሮስ ግን እንዲህ አለው፣ የእግዚአብሔርን ስጦታ በገንዘብ እንድታገኝ አስበሃልና ብርህ ካንተ ጋር ይጥፋ። ኢየሱስ ጌታ። Leggo Atti degli Apostoli capitolo 8 versetto 18, dice così: Simone, cioè Simone che era il mago, dopo che si è convertito, Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito Santo, offrì loro del denaro dicendo: date anche a me questo potere, affinché colui al quale imporrò le mani riceva lo Spirito Santo. Ma Pietro gli disse: il tuo denaro vada con te in perdizione, perché hai creduto di poter acquistare con denaro il dono di Dio. Gloria a Dio. ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ Quindi lo Spirito Santo የእግዚአብሔር ስጦታ è un dono di Dio. ገና ጌታን ስንቀበለው Quando noi abbiamo accettato Gesù Cristo, በመንፈስ ቅዱስ ምን ተደርገናል? ታትመናል። quindi siamo stati sigillati con lo Spirito Santo. በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ተጠምቀናል። E dopodiché siamo stati battezzati con lo በመንፈስ Spirito ቅዱስ Santo. ተሞልተናል። ኢየሱስ ጌታ Dopodiché siamo stati riempiti con lo Spirito Santo. Gloria a Dio. ኢየሱስ ጌታ ነው። Gesù è il Signore. ይህ መንፈስ ቅዱስ Questo Spirito
Spirito Santo መንፈሳዊ ስጦታ ይዞ ነው ወደኛ የመጣ። è venuto portando anche i doni spirituali. ሁሉም መንፈሳዊ ስጦታዎች በውስጣችን አሉ ማለት Quindi ነው። tutti i doni dello Spirito Santo sono dentro di noi. ኢየሱስ ጌታ ነው። Gesù è il Signore. በቅድስና ስንመላለስ አንድ Quando ቀን noi camminiamo nella santità un giorno, አንድ ቀን ምን ይሆናሉ ማለት ይወጣሉ። ክብር quindi ለእግዚአብሔር un ይሁን። giorno usciranno fuori, si manifestano. ባለፈው ስንማር መንፈስ ቅዱስ ሴንሲብል ነው፣ እንደ ርግብ ይመሰላል። Come abbiamo imparato l'altra volta, lo Spirito Santo è sensibile. በቅድስና ስንመላለስ Viene paragonato a una colomba. በቅድስና ስንመላለስ Quando noi camminiamo nella santità, በውስጣችን መስራት ይጀምራል። quindi Lui comincia a operare dentro di noi. እኛ ነፃ ወጥተን ለሰዎች ነፃ ማውጣት Quindi እንጀምራለን። noi, essendo liberati, andiamo a liberare anche gli altri. እንዲሁ በዘፈቀደ ስንመላለስ እንደክም ግን Però se noi camminiamo come noi vogliamo, ያ በመንፈስ ቅዱስ የታተመው መንፈሳችን ያለው የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎች ሁሉ ስጦታዎች ሁሉ quindi i doni, i frutti dello Spirito Santo che sono dentro di noi እዛ ታፍነው ነው የሚቆዩ። rimangono lì chiusi lì e basta. ኢየሱስ ጌታ ነው። Gesù è il Signore. ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ራሱ ገፍቶ አይደለም በእኛ የሚሰራ። Cioè non è che lo Spirito Santo spinge e esce fuori, cioè opera attraverso di noi. እኛ ፈቃደኞች ስንሆንና ስንፈልግ ነው። Quando noi siamo volenterosi gli diamo anche la porta, gli apriamo la porta. ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ የሰው ስጦታ አይደለም። Quindi lo Spirito Santo è il dono di Dio, non è il dono dell'uomo. ማንም ሰው ሊያከፋፍለው በገንዘብ ሊሸጠው አይችልም። Quindi nessun uomo non può dare, non può neanche venderlo con i soldi. እሱ እግዚአብሔር ነውና Perché egli መንፈስ è ቅዱስ Dio. እግዚአብሔር ነው። አሜን። Lo Spirito Santo è Dio. እሱ ነው እንደፈለገ አድርጎ የሚያከፋፍለን ነው። Quindi è Lui, è Dio stesso, lo Spirito Santo, che ci dona secondo la sua volontà. መንፈስ ቅዱስ እንደፈለገ አድርጎ ለእያንዳንዳችን ያከፋፍለናል። Quindi lo Spirito Santo come vuole dà i suoi doni a tutti noi. ሲሞን ያደረገው ምንድን ነው? Cos'è che ha fatto Simone? በውስጡ ቅናት ስላደረ Perché voleva questo. እነ ጴጥሮስ እጃቸው ጭነው መንፈስ ቅዱስ ሲሞላዋቸው Quando ha visto che Pietro e gli altri appoggiavano la mano sulle persone, le persone venivano battezzate, riempite di Spirito Santo. እኔ ደግሞ እንደናንተ ልሆን እንኩ ገንዘብና ይህንን ስጦታ ለእኔ ስጡኝ አለ። Voglio anch'io questo dono, tenete i miei soldi, lo voleva comprare, ha detto datemi anche a me questo dono. መንፈስ ቅዱስ አይሸጥም እስኪበሉ Dite anche voi, lo Spirito Santo non viene venduto. መንፈስ ቅዱስ አይሸጥም በሉ። Lo Spirito Santo non viene venduto. መንፈስ ቅዱስ ራሱ እግዚአብሔር ነው። ሃሌሉያ። Perché lo Spirito Santo stesso è Dio. ወደ ነው እግዚአብሔር የሰጠን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Dio ce l'ha donato volontariamente. ለእግዚአብሔር መንግስት ልናሰፋበት ነው ይህ ስጦታ የተሰጠን። Quindi il dono ci è stato dato per allargare il regno di Dio. እኛ በቃ ዝና እንድናገኝ አይደለም የተሰጠን። Non perché noi diventiamo famosi che ci è stato dato. እኛ ገንዘብ ልናሰባስብበት አይደለም የተሰጠን። Non perché noi dobbiamo raccogliere tanti soldi, ci è stato dato lo Spirito Santo a noi. እግዚአብሔር መንፈስ በእኛ አልፎ ሰዎችን ሊፈውስ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊያመጣ ይፈልጋል። Quindi lo Spirito Santo vuole passare attraverso di noi, vuole le persone portare tante anime al Signore. ስለዚህ Vuole questo. ክብሩ ለማን ነው? ለእግዚአብሔር ነው። ሃሌሉያ። Quindi tutta la gloria a chi? Sia a Dio. እኛ ሰው ምንም አይደለም ማለት ነው። ሰው ምንም አይደለም። Quindi l'uomo non è nulla. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Gloria a Dio. ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። Gloria allo Spirito Santo. ስለዚህ አይዟችሁ በውስጣችን የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች አሉ። አሜን። Quindi dentro di noi ci sono i doni dello Spirito Santo. እነዚህ ስጦታዎች ግን ለምንድን ነው የተዳፈኑት? Perché questi doni sono nascosti e rimasti chiusi? ለምንድን ነው ተዳፍነው ቁጭ ያሉት? Perché sono chiusi lì dentro? ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እነዚህ እናያለን። Gloria a Dio. Vediamo questi punti qua. የጸጋ ስጦታ ልዩ ልዩ ነው፣ መንፈስ ግን አንድ ነው። አሜን። Quindi i doni sono diversi, ma lo Spirito è uno. ክብር ሰጪው አንድ ነው። አሜን። Quindi colui che dona è uno. ለምሳሌ ማዳሌና የልሳን መተርጎም ካላት ተጌላ በልሳን የሚጸልይ ከሆነ ማነው የሰጣት? እግዚአብሔር ነው የሰጣት አይደል? Quindi se Maddalena ha il dono di tradurre quello che è stato detto in lingua, se Tequila parla in lingua e le traduce, questo dono a lei gliel'ha dato Dio. እንግዲህ ላይ ማስተማር ጸጋ ሊኖራት
ይችላል። e di là c'è il dono di አንዱ የመገለጥ ወይም ደግሞ መናፍስትን የመለየት ስልጣን ሊኖረን ይችላል ማለት ነው። uno c'ha il dono di discernimento degli spiriti, di cacciare i demoni. ለምን እንዲሆነ የምንለው አይደለም መንፈስ Non è che diciamo perché è successo questo. እንደወደደ ይሰጣል ብቻ እኛ Egli dà come vuole. እናፍቀው እንፈልገው እንጥራው እሱ እንደፈለገ አድርጎ ይሰጠናል። እኛ እንደፈለግነው አይደለም። እኛ እንፈልገዋለን ግን እሱ እንደፈለገው ነው የሚሰጠን። Basta che noi lo desideriamo, lo invitiamo, lo chiediamo, non come noi vogliamo lui ci dà, ma come lui vuole ci dà noi. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ሰጪው መንፈስ ቅዱስ ነው ማለት ነው። Quindi colui che dà questi doni è lo Spirito Santo. ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች quindi questi doni dello Spirito Santo ለእያንዳንዳችን አማኞች የሚመለከት ነው ማለት ነው። quindi riguarda ognuno di noi che siamo credenti. አሁን ጌታ ያመነ oggi colui che ha creduto in Gesù Cristo ስንት ዓመት ያደረገ o colui che ha fatto tanti anni nella Chiesa di Dio ለሁላችን ይመለከተናል። quindi riguarda tutti quanti. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። gloria a Dio. ለማንም ሰው ይመለከተዋል የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ። il dono dello Spirito Santo riguarda tutte le persone. ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 37 Giovanni 7:37 ከበዓሉም በታላቁ በኋለኛው ቀን ኢየሱስ ቆሞ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ፣ በእኔ የሚያምን መጽሐፍ እንዳለው የሕይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ብሎ ጮኸ። ይህን ግን በእርሱ የሚያምኑ ሊቀበሉት ስላልቻሉ ስለ መንፈስ ተናገረ። ስለምን ተናገረ? ስለ መንፈስ። ውሃ የተጠማ አይደለም ያለው። የመንፈስ ቅዱስ ጥማት ያለው ሰው ወደ ኢየሱስ ይምጣና ሃሌሉያ ምን ያለው ይጠጣ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። gloria a Dio. አሁን እኛ ምንድነው የሚያስፈልገን? መጠጣት። amen amen. Giovanni 7:37 dice così: nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù stando in piedi esclamò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito infatti non era ancora stato dato. Gloria a Dio. ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ጥማት ይኖረን። አሜን። Quindi dobbiamo avere sete dello Spirito Santo. ኢየሱስ ጌታ ነው። Gesù è il Signore. ሃሌሉያ Alleluia. እና ለምን ዓላማ ነው መንፈሳዊ ስጦታዎችን የምንጠቀምባቸው? Per quale motivo, per quale piano noi usiamo i doni dello Spirito? ለምንድን ነው የተሰጠን ለኛ? Perché sono stati donati a noi? ለምን ምክንያት ነው የተሰጠን መንፈስ ቅዱስ? Perché per quale motivo lo Spirito Santo ci è stato dato? ኢየሱስ ጌታ ነው። Gesù è il Signore. ማቴዎስ 16 ቁጥር 17 እናያለን። Matteo 16:17 ያመኑትም እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል፣ በስሜ አጋንንት ያወጣሉ፣ በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ፣ እባቦችን ይይዛሉ፣ የሚገድል ነገር ቢጠጡ አይጎዳቸውም፣ እጃቸው በደዌዎች ላይ ይጭናሉ፣ እነርሱም ይድናሉ። ጌታ ኢየሱስም ከእነርሱ ጋር ከተናገረ በኋላ ወደ ሰማይ አረገ፣ በእግዚአብሔርም ቀኝ ተቀመጠ። እነርሱም መጥተው በየስፍራው ሁሉ ሰበኩ። ጌታም ከእነርሱ ጋር ይሠራ ነበር፣ በሚከተሉት ምልክቶች ቃሉን ያጸና ነበር ይላል። ማርቆስ 16:17 in poi. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualche veleno non ne avranno alcun male, imporranno le mani agli malati ed essi guariranno. Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. E quelli che se ne andarono a predicare dappertutto, il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Gloria a Dio. ስለዚህ ለምን ዓላማ ነው እዚህ የታዘባችሁት? ምንድነው እዚህ የታዘብነው? ምንድነው? Cos'è che abbiamo visto qua? Cos'è che abbiamo compreso in questo punto? መንፈሳዊ ስጦታዎችን ሁሉ የተሰጠን
የእግዚአብሔር ቃል እውነትነት ለማረጋገጥ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። Quindi i doni dello Spirito Santo ci è stato dato per confermare della verità della parola di Dio. ክርስቶስ የተናገረው ቃል ይሄ ነው አይደለም እንዴ? Gesù ha parlato questo, vero? ተናገረ። በሐዋርያት ተፈጸመ አልተፈጸመ? Quindi Gesù ha parlato, negli atti degli apostoli è stato adempiuto. በዚህ ዘመን በእኛ ላይ ተፈጸመ አልተፈጸመ? In questi tempi sulla nostra vita è stato adempiuto o no? ስለዚህ የቃሉን እውነተኝነት ለማረጋገጥ Quindi questo per confermare che questa parola è verità. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Gloria a Dio. ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። Gloria allo Spirito Santo. አንድ ምክንያት ይሆንልናል ማለት ነው። Quindi questo è un motivo per noi. ጌታ ያለው ቃል በሐዋርያት ተፈጽሟል፣ በእኛም እየተፈጸመ ነው ያለው። Quindi quello che Dio ha detto, che Gesù ha detto, è stato compiuto negli atti degli apostoli, si sta anche compiendo anche nei nostri tempi, anche nella nostra vita. ቃሉ መፈጸም ስላለበት ማለት ነው። Perché la parola deve essere adempiuta. ሌላ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች Altri doni dello Spirito Santo, የተሰጠን ዓላማ che c'ha il motivo per cui ci è stato dato, በኤፌሶን ምዕራፍ 4 Efesini capitolo 4, ቁጥር 12 versetto 12. ያለው እናነባለንና Efesini 4:12. ሁላችን የእግዚአብሔርን ልጅ በማመን በማወቅ ወደሚገኝ አንድነት ሙሉ ሰው ወደ መሆን የክርስቶስ ሙላቱ ወደሚሆን ወደ ሙላቱ ልክ እስክንድረስ ድረስ ቅዱስን አገልግሎት ለመስራትና ለክርስቶስ አካል ሕንጻ ፍጹማን ይሆን ዘንድ ይላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 Ok, 4:12. Ok. 4:12, avete visto? Ve lo leggo. Per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. ኢየሱስ ጌታ ነው። Gesù è il Signore. 13 Versetto 12, anche 13. Fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio e allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች የተሰጠን አነባዋለሁ። ይኸውም የክርስቶስ አካል ይገነባ ዘንድ ቅዱሳንና ለአገልግሎት ሥራ ለማዘጋጀት ሲሆን ይህም የሚሆነው ሁላችንም የእግዚአብሔር ልጅ በማመንና በማወቅ ወደሚገኘው አንድነት በመምጣትና ሙሉ ሰው በመሆን በክርስቶስ ወዳለው ፍጹምነት ደረጃ እስክንደርስ ነው ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ እኛ አማኞች በእውቀት ወደ እግዚአብሔር ልጅ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደሚገኘው ሙላት ለመድረስ ይህንን ስጦታ ተሰጥቶናል ማለት ነው። Quindi noi il Signore ci ha dato questi doni qua in modo che noi arriviamo verso la volontà di Dio anche alla statura di Cristo Gesù. ሌላ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ የተሰጠን E poi un'altra cosa, il dono dello Spirito Santo che ci è stato dato. ሙሉ ሰው ለመሆን ወደ ሙላት ኢየሱስ ክርስቶስ ለመድረስ ነው። Quindi per essere uomini fatti ቤተክርስቲያን የክርስቶስ አካል ለመሆን መጠን secondo la Chiesa che è il corpo di Cristo, እንድንሰፋ እንድናድግ in modo che noi possiamo allargarci, in modo che anche cresciamo. ይህንን መንፈሳዊ ስጦታዎች ተሰጥቶናል Quindi ማለት ነው። sono stati donati questi doni spirituali ወንጌል ለማስፋት per allargare il Vangelo, ወደ ጌታ መንግስት ሰዎችን ለማምጣት per portare al regno di Dio tante altre persone. መንፈሳዊ ስጦታዎች ተሰጥቶናል ማለት Il ነው። Signore ci ha dato questi doni spirituali. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Gloria al Signore. የእግዚአብሔር ሕዝብ የእግዚአብሔር ሥራ ለመስራት ለማገልገል በኃይል ለመሮጥ ይህንን መንፈሳዊ ስጦታዎች ተሰጥቶናል። Quindi per il popolo di Dio, in modo che per operare, per servire il Signore, Dio ci ha dato questi doni spirituali. የክርስቶስ ኢየሱስ የመዳን ወንጌል ለማወጅ ይህንን ስጦታዎች ተሰጥቶናል ማለት ነው። Per proclamare il Vangelo della salvezza, il Signore ci ha dato anche questi doni. ታዲያ ምንድነው ማድረግ ያለብን? Noi cosa dobbiamo fare? መፈለግ፣ Dobbiamo cercare, መጥማት፣ dobbiamo aver sete,
መጸለይ፣ dobbiamo pregare, በቅድስና መመላለስ፣ dobbiamo camminare nella santità, የእግዚአብሔርን ቃል መብላት። dobbiamo nutrirci della parola di Dio. ኢየሱስ ጌታ፣ Gesù è il Signore. ሃሌሉያ። Alleluia. ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች Quindi i doni dello Spirito Santo በእኛ ውስጥ አሉ ማለት ci ነው። sono dentro di noi. ስለዚህ አትፍሩ። አሜን። Quindi non dovete aver paura. አትፍሩ። Non dovete aver paura.